ኤርምያስ በአሕዛብ ጠባቂዎች አደባባይ በግዛት ሳለ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ዳግመኛ ወደ እርሱ መጣ። ምድር የፈጠራት ያበጃትና የመሰረታት እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር የሆነ እርሱ እንዲህ ይላል፣ ወደ እኔ ጩኽ እኔም እመልስልሃለሁ፣ አንተም የማታውቀውን ታላቅና የማይመረምር ነገር እገልጥልሃለሁ። ዋን አት አንሰርች አይ ዊል ሶ ዩ አንሰርቸብል ዋን ኢንቆረተምኔ ዋንተ ኢመዳለምኔ ዋን አቲ ብረጌሴም ቤኔ ዋን አቲ አጋርቴስም ቤኔ ዋን ስትሙልሱን ቀባ ጀዴቱ ዋንተ ኤርሚያስ አርጉዳፍ ጅሩ ዋን አራወይ ዋንተ ዋቀዮ ኤርሚያስ ሙልሱዳፍ ቆፔሴ ዋን አራወይቱ ጅራ ከናፍ ዶ ከነቲ ኤርሚያስ የሮ ለመፋ ገረኮ ዳግመኛ ሁለተኛ ጊዜ እግዚአብሔር በቃሉ እንዲህ ሲል ወደ እኔ መጣ። ደቢኤ የሮ ለመታ ገረኮቱ ዱፌ የሮ ለመታ ከጀዱ ኩን የሮን ቶኩ ዮሚዳ የሮ ለመፋኒ አምኒ በቆና ኩዶ ሰደደ ኩድሞ ዮም ቶኮፋ ዮም ገርሳ ዱፌ ቱሬ ለመፋ አማ ገረኮ ዱፌ ይለ ዋይ ሰባሳቲፍስተ ዋይ ሳቲፍ ዋቀይ ደቢያሳ በቆና ቶኮቲ ገረ ኤርሚያስ ዱፌት ዋይ ዱ ኤርሚያስ ታሰይ ደሜ ዋን ሰብች ቦርታው ረኪነ ከሚ ሰብች ከሙፈቱ አከሙደቱ ኤርገት ሜዳ ቦዴ ሰብች ረኪን ሙደታ እፒን ሙደታ አከጠው የብሻን ጉባዳ ደንፊቱ ተደንት ቢዙን አፕንዲ ጋፍረጅታው ሳቲ ዋን ቀምነ በቆና ቆዳ ቶርባ ጉባዳ ተደው ቢስታሪም ዋቀዮ ኑገቴራ ኑዲሴራ በኔራ ጀዳኒ አከዋን ዋቀዮ ሳንገቴት አከዋ ዋቀዮ ሳን ኢጀቲ አብዲ ኩናን በቆና ቆዳ ሰደ ጉባቲ ዋቀዮ ገረ ኮዱፌት ቶመን አከ ይሩማላን ጀዴ አከስናን ጀዴ ገረማን ብቻ ሶቤሮት ገድቡ ኢናን ጀዴ አንስ ገደምቦኤ አቺቲሞ ኦቶኖሚች ሶቤ ጋራ ዋንተ አካራ ሶቤ ጋራ ወጀቶን ተገርሲ ሶቤ ሱዳር ከነምች ሶቤ ነው ገድማል ታይዳ እንተበላሽ ኤዳ ነገርነምች ሶቤ ነው ተርገ ነርጌዳ ቦዴ ያ ኤርሚያስ አኩማ ሶቤን ኩን አርከነምች ሶቤ ነው ከሰት ባዴ አኩማ ንሞ ሱብቸ ደብሴ ጎዴ ጁብቹ መራ ሃራ ጎዴሮ አኮዶ ጀዴ አኒስ ሰባ ኮቲኒ በደን ኩፍተን ጨብዳን ይዮታዩ አኩማ ሱቤን ጨጨበሱን ደቢኤ ሚ ሃራታ አኒስ ደቢኤ ሰባ ኮሲን ጎዶቹ ነንደንዳ ጀዲትና ኤሚ ሰብኒ ቀልቢያ ድዲረቱ አኒሳኒን ገኔ አርከራሳቲ ዋቂ ኮ ነንገኔዳ ነመሲ ቡኬትሚ አና ዋቂ ኮ ነንገቶ ዳኒ ጀዳኒ ጋ ነረኪሰ መሌ ዳኒ ነንገቶ ዳኒ ዋቀዮ ነንገቶ ዳ ጉሪ ኬሰ ናዳጋ ዋቀዮ ነንገቶዳ ዋቀዮ ራወቴ ማንን ጎዱ ነማ ሂንገቱ ዮታ በላሾፍተ ሲስሬሳ ሲንገቱ ዋቀዮ ሲንገቱ እዶን አመዱ ቢሰጉኒ አማሞ አችራ ከአኒ ኤርገ በጎና ሶዶም ሰዲ ጉባና ጋር ኤርሚያስ የሮሰና ፊዳሜ ዋንጅሩፊ ሐመሰብቺ ዋንቶተ ጅሬኛ ሳኒ ጉባት እረቲ ሐሳማ ቶለዶንታን ኤርሚያስ ለማ ተቆፋት ኤርሚያስ ሰባ ጉባት ሞቲቶ ጉባታን ራጂ ሲጎዳ ጀዴ ካኩቦ ቆና ተቆ ጉባት ከከተፍ ለማፋ ዋ ኤርሚያስ ለማፋ ዱራ ሰባፍ ራጂ ገራ አደከ ከሳ ኦቶ ኢምባይናን ሰባፍ ራጂ አከታቶ ሲአከር ሲጎዳ ኤርቀት ዱበቴ ቦዴ ሞቲቶ ጉባት ኦርሞቶ ጉባት ራጂ ሲጎዳ አከዳብዱ አከቡቅስቱ አከኢጃርቱ ጀዴ ካኩጉ ጉዳ ሸን ኤርጋ ከቴቪ ቦዴ ኤርሚያስ ሙለት አርጉት ከይ ጨርቀ በጋ ሙለት አርጉ ኤርሚያስ ዋየኙ አርጌ ዋየሳ አርጌ ማለጋ የተና ሙከላውዚ ሙካ ኡሌታ ኡሌን ከናዳ ራጁማን ኤርሚያስ ጉባ ጅሩዙም ሆጂ ተከበው ሰነ ቦዴ ኤርጋ ከና ሰይር ረጅሩ ኤርጋ ገርገር ባፋቴ ቦዴ ኤርሚያስ ዋን አርጌ ዋየሳ በታ የሉ ጥዌ አርጌ ጥዌ ቢደ ጉባ ጥዌ ነማ ኢሳያስ ያተመ ጉባ ላኮ ሰደድ ጥዌ ነማ እብድቹሞ ረኪነ ሰብቸትሩ ሁዳጁ ረኪነ ኩንሞ ረኪነ ሰይጣና ቶንታን ረኪነ ዋቀዮ ሰባሳት ፊዱ ዳፍካም ማሊ ዋቀዮ ረኪነ ሰባሳት ፊዱ ዮጀነ ለማፋ ቆሮንቶስ ቶኮ ቁራኒ ፎርቶ ኮድብስተ ማልጀዳ አካዋን ፍርዲን ዱአዱት ፈረደመት አብዲ ኩተንደ ቱሬ ኩዱንዱም ቱማ ዋቀዮ ኢሰ ቆፈ ማለ ነማ አካ ኢነመነነፍ ከነንዱማ ጎዴዳ ዋቀዮ ጡዌንሱ ሰበዳ ረኪነ ከሰ
Raajiin inni kun maan dhattanii dubbistan rakkina isaan biyya Baabiloonitti dhaqanii garbummaa waggaa dheeraaf 70 garafamuudhaaf jiran reebamuudhaaf jiran ibiddi sun dhattanii yoo laaltan Baabiloon eeggadda kan sanbata siniin kadhee yaadannise Baabiloon ammayyuu mukukkula ibidda keessaa ba'e jechuun ibiddi sun hacuuccaa waggaa 430 hacuuccaa waggaa 70 Israa'eloonni akka Baabiloonitti booji'aman sana maal jedhee kaa ibidda keessaa kan beennan harka boojuutti harka dukkanaatti harka mootii Baabiloonitti maal hin taane sabni koo hin duune ibidda keessaa bahanii qorumsa gadi maal hin taane hin gubane ana jedhe kana Waaqayyo si oolchaa iyyaati Waaqayyo na oolcheedha si oolcha Waaqayyo ibidda keessaa ba'an jechuun rakkina gurguddaa dhiphina gurguddaa gadda gurguddaa injifatee waan dhufeef sabni koo qorumsa ati uffata xuraa irratti agartee irratti lakkooftu kana maal hin taane hin nyaataman irraan baasaadhe Waaqayyo si yaadata. Amma kan Ermiyaas kanuma hin darbagaa Ermiyaas boqonnaa tokko gubbaatti satti dubbaate raawwatiifiin tureetu amma kana boqonnaa 33 gubbaatti waan ati takka qortee hin beekne sittan agarsa jechuun kakatamee fi ture mootota gubbaatti akka inni raajii ta'u beetota gubbaatti akka inni raajii ta'u saba hunduma gubbaatti akka inni raajii ta'u maaliif waggaa amma kana turse jennaan sabittiin boqu jabeettii waan taateef waa'een abboom erga boojuutti gashee rakkina keessa galchee waggaa 70 erga hacuucamanii hachi baanii booddee waggaa 70 erga xumurame booddee si yaadachuun koo hinafu waan jedhame nama Waaqayyo galgala kana ija isaa bane tokko jira. Yoo waan qortee ati bira ga'uun dandeenye maal godha sittan agarsa salphini kana jaalu jira inni balbala dura taa'ee waan gaarii godhee dhoksaadhaan galmeen gaafa gaggadu yeroo lakkaa'utti ka'u mootiin galmeen garagalchuutti ka'u abbaan ta'e du'een oolee indee namni du'een oolchee jiraa nama kana amma maaltu godhame tokko ida'uu lama sadii isaa jedhu bakka duwwaa ta'a ajjeesuu dhufanii namni ida'uu nama ajjeefamuuf ka'e walqixataa namichi lubbuun jira labsiin ajjeesuuf ka'e irraawwan namichi lubbuun jira namicha kanaaf walqixataa maaltu godhameef jennaan bakka duwwaa honna oolchee namni oolameef waan nama ooluu qaba waan akkaawutti ka'e mootiin labsii golchu gaafa labsiin akkaawutti ka'e waan sammuun namaan tilmaamne amma saba kanaaf hin galle Waaqayyo takkas naan jedhe shallaba akkana siin jedha Waaqayyo saba nan akkana siin jedha Waaqayyo waan lakkaa'ee raawwitti galuun qaba Waaqayyo yeroo raawwii malee yeroo hawwii miti jedhe Waaqayyo amma kana booddeedha maqaa Yesuusin jedha yeroo raawwii maleedha yeroo hawwii miti jedha ila gooftota akka jedha miila kee ariifachiseen biraan si gaadha haleluuyaa yeroo raawwiiti malee yeroo hawwii miti makki prevaani amaan yeroo turumbaan afuufamu biyyi gadi yaa'e silayyii turumbaan afuufamu na dhagaadha gadi baalaalaadha waan haalaan tokko ta'uudhaaf wayi waa du'eera wayi waa fuudhana jira wayi simsamaa jira waatu enna gabbaan inni mana mootii keessa ture inni bara baay'ee cooma quufe inni bara baay'ee kabajame hamaan gad jedhee harree gottota inni bara baay'ee daara keessa taa'e inni bara baay'ee hidhamee taa'e inni immoo farda gubbaarra namoonni itti naanna'anii dubartoonni itti naanna'anii dibbee rukutu maal jennaan dubbii garagale maal jennaan Waaqayyotu lakkaa'ee dhalootaaf raawwitti qabu akkeedagaa Waaqayyotu waan lakkaa'ee raawwitti galuun qaba iyyaatti tarkaanfadhaati Waaqayyo jedha lakkaa'eedha waa'ee koo jedha raawwitti gala jedha ani immoo jedha waan an dhaga'een beekne nagaa waan an argeen beekne